2018 na Christmas Pasangan seksual bisnis pasal jo lampu Trinity sekolah principal Banapur ng tinik dito rin presensya sa pasal Pihaulay KCC Synod Executive Secretary hablang ako na kung nang ho na thulo na dingwa nong bit kay kizule alo pin na lang to ang sunga bube lo hila na sut thebe patin khatse now sena hung pe ni pakai Yesu Krista milung sit na bao patin na ngai lut na chde sakau chen ki thu pin lum pin chun dunia hung ke khom mun chom choma patle dir dog dung ho bumi te ho zo se chuma ngai na lo sen zat jan su phung jin ta hen Tuni December 25, 2018 Sungpiyang Church 10 Dildok dunga Christmas Kipani dinga awan ni saho Andon khomuwa Reverend H. Chaulayin aloy hoto ain po wa hoin ki khena to hi hop do dinga han ngai thing nu hin parson nu he thing boy hin chuteng le thi thim nu hin chuteng le pastor Paul aloy nu hin ngak te hin hop do dinga abunga khenu hi amun hi atha bi akitin su pastor quarter dinga kitin su namuna hi chitabonga genthi ngai chho ki thopi dinga hin tu do ho jalin patine mo ho chunga pati bo ta hen aboi pi ho jong ki pa me